Katho shemwanya muno kiwe mutugi wa Kareno ntubwari boti utugita kaunti ya Tharaka Nithi ni ati siasa chiete kio gavana cionekete kwithira Kimanto Burago kiana arantukirwa ari mathikone. Mubunge wa mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindi onekete kwithira kimeneria mubunge wa giciko bunge kia Tharaka Gitonga Murugaro Ntuburabu onekete butiwiriti akaribanteri ubaraborite Susan Ngugi Mwindi kwithira kireka ukumira atongeria bangi. Kirima mbura makuringirira muthemo tutiki kanini kirima muthenya gwemde ntereche kibunga Tharaka South siasa chigiti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata ciombire kuwata Mwangi mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugaro agikirwa anene kuthukia gikongoro giki tena tiugo tukunengera madam wetu the first time at MCA ikithurwa gwa warranty kwenda kunengera niki ukingi na ati turi Tharaka turi kiao sino kweli itwaruthire bwega muno nene tia karakara kari na ugira kari ntikwenda kiriko ndi akaenda gitata meruka turiuga tirire kenda mugongo tetheka pe mwa Susan narugame gitigwe kwena kio 2027 tutina ri mwana wetu nafasi ya gavana whether bakegwa ka batiegwa nafasi ya gavana tabugongo twene gamba ng'ombe na tigo naga ugu tonenkere nchambeno yesu tukuwatanira nto beto tambonya wabu tukuwatanira anore tara ne kwegwa na agu no tore kreke nda kwina kegete ata tiebuto tona yegore andi mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindi agotwa kiringoni rwariero wa kirura nyogorua ikirindi indi kanthi cia makwatu bagana makomene taka mambo ya kukuja na noti kukisomea watu. Fanya mkutano wako wa maendeleo uje waambie watu ni kitu gani unafanya. Kama kila na bukule yao kila mtu kama kila na bukule yao ukaya na lea kuna imbo ya na lea kwa rwaria rwabaire abakuwatanira na gutigira omwe na bwene ko thongothere ngwiye bora nkuanga yone yaterio kara weke thongothaga na mitego obuno ntunkuaga ye ka thongothira gwa ya chitima inobokora wiko ikoramba gwa bukethere churi obu katu emenyerie ni no ntukone nyamwita kurugama rongi ni romwe bwo gwitoreta kurugwata ku mwato amba kuona era ni ntuparuaga Susan no korianto kabo kwaria nanti kuri gutangaza kabo kwaria nanti atangaza ndatangaza ukauga ata na umentu wera ngatangaza ntuba kibunga no tie mtonkere bera twende mpaka huko hunyo kwa hunyo tupatane kwa ndaba tunyoroshane. Susan akitheria na gatwega twambitiwa kathimo ankira ndebe nikirigiti kia gavana pambana mpaka kwa ballot box na wanaume 2017 anome 11 kila mtu anambia epe sawa na tena vazi ya kumobeleza ganto kurara kugorera nto mbuzo reverend kurara kumadheranto paya kulinga mpima dikoni ndia munya nkendia ndengo tendele na icho mono nkendia ng'ombe lakini huyu mama nitampea kitu kidogo nonto kwe gukuna muno na muno tutikwenda ugu kandu mieri hato kajamo yande nako murunga ndarima nako wacha nipatia watu meawe nai kunginwa Gitonga akiuga na kira kionthe gikwendekana kiri gutongoreria mugongo uyu Tharaka Nithi riunge na arambigo bakuga nkaigwa bo bakubeba kaigwa giteru ya kinya ciatarwa cieto ciwe cie number 1 thinera twene oguku urere bo tumambirite kwa nkunguni kana no tio tubwiye bakwigwa 2027 bujete buntuma boye ni buntume kathwana bukwigwa na tina mboni kebwira bujete buntuma kathwana nchuba ni bone kadingo kana muota bukwigwa ntobeto antorome babange bakauma ogu bakikunagia ta ikenike babange baume oba ekunagia ta ikenike kabyo butena njamba yenu butena njamba yenu enu no ekegweri kwoguye niraro nkingwe nene makano magie na kurero guku ikuruthira Tharaka maendeleo nuntu bukuria nkaya na leo ndo rikathima mpuro na kirindio ngachia Rais William Ruto mwanka tukuwata nterino cia Tharaka nintelami wato ninterembi ino yito security road ino kerukiritea
Professor Kithure Kindiki na mikire mabukuni nio imwe ntugo ino akiumogo akauga kaugo ire ngene ire Miomponi akiuma Miomponi Nkondi Mwanka Junction na agendere mukothi masaidi ira no atiga gweta kaugo kangi nkiripotera uru wikendi kumantere cia Tharaka Bito wa Paul Gwakabithe.